Hagajing lekai FIFA World Cup hapdengka Germany kabadi ke tim na diuba Europe kadba ke Kurako kabadi ke tim na diuba North America. Hagani gajing lekai ka Germany kali obam tuki jaran kong tang ni ka Henry deng bau en matsi kadba dei ni ka ba arpui ka Kurako kali obam penpai kan sigol leng bau komendensia kadba kami ka lai pra ka Germany kali ob yang ban tip sajigol leng ba kul pentam leng bau usko terbak kadba dei kami ka bas Saubusan ke Germany kali ya ke penalti ya bala kenjat tau kai Havertz pat kali ban tip hadu kut kala ka manakong lalai le ko gol ka badai kala ka bar ke Germany kali yang ban tip sedi gol leng bau Jamal Musiala kami ka sapnyo kadba menit ke bandu pra ke Germany kali yang ban tip sedi gol leng bau Brown kadba kami ka nyo pra undau uli yang ban tip sedi gol ka Germany kadba ha chwa ban kun ka jing laka ni ka ba pra ka Germany kali yang ban tip sedi gol leng bau kai Havertz hadu kut ni jing laka ka Germany kali ko ka nam job hadin kala ban pelim sup ya ka Kurako hadu nyawar ka gol sebagai pakai tim mereka kata kedai hubdeng ke Netherlands kedai ke tim Nadioba Europe kadba ke Japan kedai ke tim Nadioba Asia kini gajing lekai ka hadu do usdang ke kelakaban kong hadu kut kelakaban kong femla penghijar rede kelakabar ka Netherlands kali bang penghijar kong leba uwan lejik kan badai ni kuasa penyo ke Japan kali ban penpai kan gicikul yang bau Nakamura Nrai kami kawan riusau ke Netherlands kali yang pantip saja gol yang bau Somerville bat kata kali haswaman kun nogajing leka ke Japan kali ban tip yang gol penikat yang bau di Kamada hadap kur kini gajing leka baru arti ini gitu bila kai lamang satu sekubai pagajing leka kata gadai hapadang ke Ivory Coast percaya ya ke Ecuador hakan ngajing lekai untuk bertambah jing lekai hadu bukut kela kawan kong kila belak hijar kan badai kel hadu bukut no ngajing lekai hasu apan kut no artat hakan ik ba kendai pro dialog li ban tip kata ke Ivory Coast pat ka Ivory Coast kali asan ban kur kanam job dan belum salib ya ke Ecuador la chiko lanat sukoi ba ngajing lekai kata gadai hapdang ka Sweden kemudian ke tim Nadioba Europe kan ke Tunisia kemudian ke tim Nadioba Afrika hakan ngajing lekai ka Sweden kali oban kijaran kong nang bau ayari hakang ban kebah niyo kat bah hakang ke balai pro ka Sweden kali obang ban tep sajigur nang bau Isak kat bah coba kut ka kelakaban kong na perang lekai ka Tunisia uli ban tep cigul na ta ka Tunisia kami bar sau lai lang bau rekik ke bah hadu kut ka kelakaban kong ka Sweden ke tam la ar la kawai di Tunisia kat bahakan lah kabar ka Sweden kali yang bantep sedigol yang bau biak keras hakam ni bahasa pendrai kat ba dei menit ke ba proposal orang lekai ke Sweden uya bantep sedigol yang bau Swanbergs kat bahasa kut no kajing lekai uyari uya yang bantep sedigol mata ke Sweden hakam ni ke ba dai pro plus drew ada bukut kini kajing lekai ke Sweden kali berkenam job dan berkelapan film di Tunisia lasan ke gol kebetulan